Munjani, salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Salibonani sisi Macho, bengicela lingipostele indaba yami. Ngileminyaka engu-39, ngiyindoda. Ijeni yami eyokuthwala bekunzima. Ukuthi ngifike lapha ngasuka kude. At first ngathatha inamba zomunye owayesithi uyathwalisa kuFacebook. Ngahamba kuWhatsApp wathi ngithumele imali, ngathumela. Sayenza sibili ama-rituals akhona nge-video call, kodwa akula lutho olwayenzakalayo. Abanye abantu kuFacebook bazidingela imali, berobha abantu besithi bayasiza. Ngathola omunye ugogo wathi yena uyenza okwamanzi. Sahamba emanzini sayenza ama-rituals akhona. Wayenza mbijana ngoba ngathola okuyimali but not engangiyikhangelele. After kumbe 2 months kwaphela, khonapho ngikhiphe imali ukuthi ngisizwe ngugogo yena lo. Kwayehlula. Ngake ngahlala isikhathi ngidinga kodwa ngingatholi lutho. Then one day ngisetown ngazwa abanye omama bekhuluma okomunye ukhulu osizayo abantu esebenzisa imithi. Ngabamba ibizo lendawo yakhona ngazitshela ukuthi lapha ngiyahamba kuphela. Ngalungisela imali yami yebhasi. Ngahamba kukhulu khonapha eZimbabwe. Ngafika kulabantu abaningi, abanye besithi balamalanga athize bekhona. Ngabuza ukuthi uyasiza okuzwayo na, abaningi bakhona babesithi uyasiza. Kwajabulisa inhliziyo yami lokho. Hayi kungasenani ngalinda, i-10 yami yaze yafika. Indlu yakhona kwakumnyama, phakathi kulomlilo owawubhebha mbijana. La namhlanje ngahlangana lokhulu lowana ngeke ngibe mazi ngoba ifesi yakhe yayingakhanyi kuhle. Ngangisizwa ivoice kuphela. Wangibuza ukuthi engangisiza ngani. Mina ngahle ngathi ngifuna imali yokuthwala. Wathi ya, ngiyindoda, ngiyakwazi engikufunayo. Lami ngahle ngazitshaya isifuba ngisizwa lokho. Ngazibona sibili ngiyindoda emadodeni. Wathatha amalahle achisayo wahlanganisa imithi wathi ngibuye. Ngachedela wangithunqisela intuthu yakhona yayiphuma iphunga very strong. Ngaqinisela ngoba injongo yohambo lwami ngangiyazi. Ukhulu wathi ngiphume ngizabona umuntu wakhe ozokhombisa lapho okulamaqanda awenkukhu. Wathi mangifika khonapho ngibuthe amaqanda engizawathola khonapho. Ngaphuma ngayathatha amaqanda, ngathola amaqanda angu-30. Wabuya wakhulumela amaqanda lawana, wangipha lophonjo oluncane lugoqelwe ngelembu elimnyama. Wathi ngigcine kuhle. Ngaphiwa njalo isikhwama esimnyama sokufaka uphondo. Lamaqanda lawana afakwa ku-crate, hareyithwa kahle ukuthi ngikhone ukuhamba ngawo nxa sengibuyela lapho engangihlala khona. Wangitshela ukuthi ngomnyaka kufa abantu abayi-2 emoleni yami. Lapho nxa abantu besifa, imali yikho engiyithola khona eningi. Ukufa kwabantu akuzange kungiyethuse ngoba vele ngangifuna imali. Ngafika endlini ngathethelela ephondweni loluyana. Ukhulu wathi kimi amadlozi angithi ebengafuni ukuthi ngithwale. That is why bekusala lapha babeyenze by force. Ngathi after some days ngazwa umbiko wokuthi isihlobo sami siyagula. Ngacheka amaqanda ngabona eliyi-1 lakhona selimnyama. Ngahle ngabakwazi ukuthi sesifikile isikhathi. After some days wafa. Ngavuka ngibona imali eningi kakhulu.
ngayithethelela ukuthi umuntu lowana ofileyo engampokeli njalo lokuthi imali isebenze ukuthi ngithenge. From there impilo yahle yatshintsha, ngathenga izindlu lezimota, ngavuselela lamabhizinisi. Inkinga yikuthi now sokusele amaqanda angu-3 kuphela. Oyi-1 so wafa, angazi omunye uzokufa nini ngoba abantu bafa randomly. Angazi ukuthi ngiyenzeni. Ngiyekele yini or ngibuyele next year kukhulu ukuthi ngiqhubeke ngokuthwala kwami. So far akula owake wavuka engipokela. Oyiyo-ke i-confession esuka kubhuti wethu uthi yena wathwala ngamaqanda angu-30. Yebo kunzima emhlabeni esihlangana lakho, so kunzima. Imagine izihlobo zakho ziyafa and then wena uyakwazi ukuthi ngubabulalayo. Hayi kunzima sibili esihlangana lakho. Mina always ngihlala nditshela balaleli ukuthi asifundeni ukuzikhulekela, sikhuleke kuNkulunkulu ukuthi bonke bona laba abahamba ezinyangeni besiyathatha izinto abazithathayo ukuthi bona bezuza imali thina sife. Bengicela zihlobo zami ukuthi sifunde ukuzikhulekela each and every time, ukhulekele lemuli yakho ukuthi izinto ezinjalo zingayenzakali ekuphileni kwethu, singatholakali sesifa ama-untimely death ngendaba yona leyo abantu abathweleyo. So asifundeni ukukhuleka guys, ngoba phandle lapha kunzima. Imagine umuntu yabe so many years umuntu lo etrya ukuthwala kusala and then at last ethwala by force. Kuthiwa amadlozi akhe ayengafuni ukuthi ethwale, so yena wathwala by force. Uthi by force yena wayefuna imali, efuna ukuhlala kahle. Awukwanisi umuntu ukuthi uzisebenzele uziphandele yakho imali, uzuza imali yakho enhle engela gazi phakathi, kodwa uprefer ukuthi abanye abantu befe. Hayi kunzima kakhulu. So ngiyabonga ngokulalela. Bengicela li-comment, li-like, li-subscribe kwi-channel. Ndabonga.